Nĩ kaunti ya Kiambu itura ria Kiganjo mwena wa Thika kuria turacemania na Mase Wambui wa ukuru wa gatagati-ini no ria turacemania nake ari na maithikiri no agithie wira tauni-ini ya Thika no kuri we riria andu marateta ni thogora wa kuriha ngari kwongerereka we akoragwo o agitara baita amu kwa makiria ma miaka iri riu we akoretwo akihuthira maithikiri no thabari-ini ciake. Ni njukiraga 5:30 so ngehariria na gate breakfast so by 6:30 niguo ngoragwo ngiuma muciĩ na tondu huthagira duration ya 30 minutes ri ngakorwo ngamake sure na ndakinya by 7. Muithikiri wakwa ni urasave mbeca nyingi tondu ni save kuma 6,000 na riu taru kwina crisis cia fare ndrona ni save kuma 2,000 na on top of that hakira riu ngoragwo ngisave ngona hena 2,000 into on top. Nemanyonari kwe ni motivator na makanjira ndreka undu mwega na guthiaga ringi na mundu hihi nake ringi arakuleti down guko na andu amithemba yothe. No haha ti ururikeire amwe aria matari no hoti wa gwikua ta Wambui guku marakuo ni maithikiri kuona ati boda tuk na matatu iria ikoragwo ikimakua ciothe ni ciongereire marihi mokui o tiga maithikiri tu. Ama hata siwezi panda bike kama hii. Sasa hivi nilikuwa naenda kazi, inabidi niende na bike kama hii kwa sababu ile bike sasa hii ni 100 na ilikuwa 50. Hawa sasa jua watumii mafuta, ndio pia hata wao wameongezea. Jua wanajua mwezi enda kule. Tuno we mundu kuma umutware ginya KVM akuri hagethate. Na nduthire athia kuginya na 70 kugugu na 50. Niguo riu akahuthia maithikiri tondu maithikiri akauga ndiranyua. No faithikiri nyua mundu ukira fathali nduthiri ni ranyua maguta no faithikiri nyua thakame koguo ni maratuhinyiriria. Ndingihuthira nduthi kana tuktuk ira ndirahuthagira tondu riri muithikiri tondu ukira ona ndongereire bei ri tikaba ngihuthira muithikiri koguo reke njuge generally guku town service area turahuthira muithikiri ona ni mwenye ingitue kwenda guthii handu. Kuma guku turacera nginyagia mwena wa Eldoret kuria andu marokire gwitwara mawira-ini mao na maguru mao aingi ao makiuga ngari cio kui ni ciongereire marihi mokui na gikiro kinene na matingihota kuriha. Unakuta transport inapanda, ukienda kulipa gari unaambiwa mama nani alikwambia gari ni hiyo bei. Sasa unaona watu wako busy hapa hivyo wanatembea all the way, watu wenyewe wanatoka action wanatembea, maisha imekuwa ngumu sana. Maya magithiaga nambere ya Kenya aria maraikara mwena wa Busia hakuhi na muhaka wa Kenya na Uganda marakira muhaka gwikira ngari ciao maguta mwena wa Uganda makiuga thogora wa maguta mwena wa Kenya uri iguru muno makiria ukiringithanio na mwena wa Uganda. Kwa mafuta mimi naona nitakuwa nachukua hapa Uganda na naenda kufanya kazi Kenya. Juu mimi nafanya kazi Bumala. Sasa itakuwa rahisi sana. Nitakuwa nafanya kazi Busia nikikunywa mafuta hapa Bumala. Kwa majina ni Samuel Njenga Kamau kutoka Kikuyu Keno na nimekuja tu kibiashara lakini nikaona hapa mafuta iko bei cheap kuliko Kenya. Na kwa mwena wa Lamu ene tutaruturia tukua gado ona oni mongereire marihi ma gukua andu makiuga matingihota gutwarithia biashara eno na marihi maria marakoragwo makirihia hau kabere undu uria marauga wahota kuhotomia onogendi mwena uyu. Haha niho Kenya akinyitio ni kwongerereka gwa thogora wa maguta kuria marauga biashara nyingi cia wendia wa maguta mwena uyu ciahota kuhotoma na andu aingi gutema wira mao. Haruine haka Meme TV mutamburuko wa mohoro jitagwo Njenga wa Wambui.